Ja ću brojati, može, ja ću brojati. Gospodine Banoviću, jeste spremni? Na moj znak. 3, 2, 1, kreni. Dakle, Vinkovačka ekipa inače poznata po tome da može jako brzo popiti pivo. Nakon Banovića tu u trki. Und nächste ist Martin, oder was? Njemci inače vole pivo, to je njihovo nacionalno piće za razliku od ovih južnih koji vole vino. Martin je svoje odradio, potom ide Mirza Mirko Kovačević, on je uzeo stvar u svoje ruke, iako se ne varam doktor je doktor koji je potrebno da može popiti autor piva. Idemo doktore, bravo! Jako dobro vrijeme, vjerujem da ćemo teško s ovo boriti. Naravno, kao Vinkovačka to biti jako drago da to tako ostane, ali početi ćemo biti na nekoj strani. Sada ste neprijatelji. Prijatelji je za ovdje svoje mjesto. Gospodin Kovačević je vrlo samouvjereno izjavio da ukoliko treba može i revanš ako neko bude htio. Gospodine Svirac, moram reći da ne smijem prelaziti s mikrofonu s ove strane jer ćemo jako veliku mikrofoniju.